Kubor nakaslab jong unongsan hima. Kinongyalam Jongka Federation of Khasi Jaintia Batgaru People FKJGP North Khasi Hills Hakajan Met Jongka Sni Balang kilalet banhiarkar ke Shaka North East Police Academy lane ka Nepa umyam hadien ka jingyo jingtip baki bor penya kate ka jaka kala aiwai ya kidukan ki badan haka Nepa Shopping Complex Shaki Bar Jilla ki bamdan satya ya ka trading license Habakren Shakilat Pathai Kubor, Uba Louis Star Lingdo, Ulayathu, Banakalyang Kaseng, Hadien Bakilale Jurip, Shakatega Jaka, Kilayo, Banyakren, Bat Kabor, Penyat, Katega Nepa Shopping Complex, Bat Yo Jing Tebru, Banaki Kandai Tili Kidukan, Kibadan Hapo Katega Jaka, Hinyo Tili Kila Aiwai, Shaki Barjala, Kibamdan Yaka Trading License, Nak Khasi Hills Autonomous District Council. Uba Louis Starling do ula keno ru ba ki bor peniat ke Nepa kilayat lat ya ka kendon ka ba maki kilabu budget ya ki brio banyo shong dukan ha ka te ka jaka da ka ba pentip bakat kum ka kendon ka ba kilabu ki barjala ki bakwa ban shong dukan hapo ka te ka jaka ki de bandon ya ka trading license Henry Pose kat ba ki ba yo pat kim don satya ya ka trading license Halor kene ka benta kaseng kaladawa baki bor penyat kene pa kide ban penbet mardor ya kete ka jing bakla ka jongki khamtam bakin buat rinti ya ki kendon ki bamaki ki labo bat ai por ru laipos ni ya kite ki barjilla bakin yo shong dukan ha kate ka jaka bakin penbiang ya ka trading license Ini nakaliang Jongka Federation of Khasi Jaintia Garo People not Khasil District mene janmen akpor lai saw buje nakaliang jongi kum kinong yelam ki bakhan nadu ki vice president nangta election secretary but organizing secretary ngilale ihar kansam kendet chapo Nepa hagabangi la yo jengtip bagidan ki non tribal ki banakaliang jong ki nong peniat jong ke Nepa kila alat ya kini kidukan hapo Nepa ki shopping complex sa ki barjala ki beri ki non tribal te hadin banakaliang jongi kaseng lale te ngila jurip te ngila lap sisa bakadan sisa kata kajing IY nakaliang jong ke management sa jong ke Nepa sa kini ki non tribal de habung pet hang to long isiam ba ki non tribal kimdon ya ki trading license hadin bangi nakaliang jong kaseng ngilalap pakimdon ya trading license tengi ngila ong gitu ki pa song dukan hang to bala kumno pinhap ban apply ki trading license de hadin kumba kasan arpomien tinggal ayo pan ikan batu inspektor beri pek ya kaneka shopping complex hapo Nepa beri inspektor irana dan nakaliang jong hadin ba nakaliang jongi la persang panikrang te nakaliang jong lakular ba unhap ban aino ya ka notice sya kitu dukan bakin penbiang no ya kini ki trade license bat ki labor license bat e kapur ka ba nakaliang jong lakular ba hapo lai panai long ban bakin le no bakin pendep no ya kita ki trade license kalau bakin la ban pendep hapo lai panai te nakaliang jong lakular ba om bon wiang no isnon niki bat un sakat tendar jang dakiwe ikan bat ngi la ong ba kane ga kom ai tendar jong pi kini shopping complex kidei ki ba pi ai haga close tendar ne ka open tendar te nakaliang jong la ong ba ni ai ka open tendar te namar ba ni la pha hapo ka newspaper sambut kala di open tendar but susu kidon kumba khandai tli kedukan te nakite ki khandai tli kedukan kidon artli ki beregi kide ki khasi ki bayo kite kedukan but new tli kide non tribal but ekini new tli lokular sarana pada inspektor wapet ikut shopping complex lokular bahapo lai banai unai kapur bakin hab penting no yakini trade license to hagajing sisa nakaliang jong Nepa kamtam police department ki wapet jaka bor jong ka an ladaki ya laj ya katem condition ka ba maki kila panmi pamut kanampoi kapoi chae
nomor la benong ba kumbolong ngani ka apa bani ka infiltration seget nomor bala benong hang turu kini ba pet ya tu infiltration seget kini polis department de nomor ba ladaki polis department ki ba pet hi ya ka an ki ya lat ya ka an ka ba labuk ni nakalian jong government tempat nakalian jong ki paj ba kin poise tingi nakalian jong kaseng long ba la benong ba khantam ha ba dei polis department ka haban pet ba kan haban kami ba ha ba di pene kenang ba